Karibu sana mwiroreri thiini wa Kikuyu Star TV goko tugikiuga nikuo kwa njata ya ruriri rumwirori wa Kikuyu Star TV ri thutha wa mundu uwikaine ta Pastor Ben aka Muthe Kiengei agwikorwo muthenya wa ira akiri na gikeno kinene muno na thutha wa gwituika ati neragikorwo agitanahirwo na kana ga kairitu riu mundu ugwitwo Pastor Ben ni agicokete o ringi akiri na marakara maingi muno na thutha wa gwituika ati Pastor Ben agikiugite ati he muhunjia umwe arakienda gwitigirira ati Pastor Ben ahuka kaimana na ati ni agikorwo akigwa. Mundu ugutwo Pastor Ben ri akiandikite ati riri haria page yake ya Facebook, yani unalipa bloggers waandike Reverend Ben anakuaga mlevi na akona wake wawili ndio tu uone kama nitaanguka. Makosa ni kwamba wale bloggers uliita kwa hoteli ni washiriki wa JMC. My message to you Bishop, kubali tu yaishe, we are here to stay. Na kama watu walifuata comedian, wanaweza pia fuata mlevi kama anawaambia ukweli kukushinda. Oh yes, one mundu ugutwo Pastor Ben akeria na matuko ya maingi muno ni undu wa Reverend kana Bishop umwe uria kurakirikana ati aragitite mabloga kana aragikorwo agita mabloga arakimera mandike maundu moru muno megie Pastor Ben, haria arakimeria ati magikiugite Pastor Ben akihunjagia akiri muriu na oho ati Pastor Ben agikoragwo na atumia eri. Oho ri Pastor Ben agikiugite ati mabloga aria maragikorwo magitwo ri ati kwa Bahati Njoru ri kana Bahati Njega ri othe ri ni a kanitha wa JMC, na koguo ri uhoro uyu ni uragikorwo ugikinyira Pastor Ben. No agikiugite ati riri ati ona kungigikorwo o uguo ri ati Bishop uyu ni akiagirwo agikorwo agitikira ati Pastor Ben ni agikoretwo agikite wega kanitha-ini wake muno. O Pastor Ben akiuritie Bishop uyu ati agikorwo agitikira maundu maya magikorwo magithira kuona ati ndagigikorwo akimukinyira, na agakiuga ati riri ati agigikorwo ashiriki magikiendire comedian agikorwo akimahunjeria ri oguo ri noguo magigitikira murefi agikorwo akimahunjeria. Kungigituika ati Pastor Ben aragikorwo akira andu magugikira Bishop uyu, koguo Pastor Ben ni akimwirite ati agikorwo akikubali ya ishe ati Pastor Ben ni mukari kumukira. Kuma goko kwa Kikuyu Star TV ri tugwithie na mbere tugikorwo tugifuatirira thitimurano ino ya Pastor Ben na muhunjia uyu atagikoretwo akimugwetete ritwa ngina tukimenye kuria magwikorwo mageitanirira ngina kahinda kagiri. Guku ni kwa Kikuyu Star TV.